Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Mga bangsami, mga pagaryami, adno tuwa hadith aya lapiatian na sadeng kun sa tao adi makapita sa pitutiman a kurma. Agyuto sa kurma ajwa na sidin saging kuto gawi na didin kabinasaan aduti na gudidin kabinasaan akatao. Uway, inugyang ka na hadith piuranan akater unabi anta kami ni angkub unabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaad namin baalon ang mga tao. Nasiko datan usapan kasumbaga nadaan tanwa pakilaging kaya hadith asid na yung makambabatang si kukitab i-Bukhari na daan tanwa lakatan para kati kaya niyo ang madaklataw. Mialoy saging kaya Sahihul Bukhari aya number o hadith na ikalimang gibu agu pitugatos agu numpul agu siyaw pitarukun unabi man tasabbaha sab'a tamaratin ajwatan lam yadurrahu dhalika al-yawm summun wala sihrun. Ay maanan yan, nasadin sa di makapita sa pitutiman a kurma, agyuto sa kurma a ajwa, na didin utangan sa kanyan, si saging kutwa gawi, aduti nagu katao. Katan so tigiran a hadith, apitarukun unabi, aayararantak a maanan yan, nasadin sa di makapita, mana pepekakan igira kapipita, sa pitutimang kun akurma, agyuto kun sukurma ajwa, na didin pagutungan, si saging kutwa gawi, aduti nagu katao. Eno, benaran na hadith, eno, piuranan akateru nabi, miyateru yan, anta kaginan, na ini angkub ku nabi sallallahu alaihi wasallam. Mialoy tanu ko miya ngaipos, aging kutwa hadith, na igiraman ito miya kasupak si Quran, o di nas kanyan na kontradika, ad nami kukontradika iyan, alagi diyang buwa hadith, na dad na ba niyan, kaya pakayon ko para manuwala a Quran, nagyutod ni mga karina, saging kutwa hadith, na angkob kabukagan, kapamrak a hadith, fik a hadith, o di na kebetulan sa khurafat a hadith. Naging kaya hadith abiyat tiyatano amipantag saging kaya kurma o diyon dikipitaan naginan na miya karayarayag ini ang kubku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunay sabab na debu matumanaging ka na hadith misipiyat bu napadanan sa mga kabukagan na hadith ay giraman ito aging kuto hadith na misipiyat ka debu matuman o ay debu makamantok ko benar nagitod ni mga karina sa kabukagan ito hadith. Nagyang ka na hadith, amipantag, saging ka na nakipitaan ko kurma, o kuno makapita ka sa kurma, ajwa, na di kan pagutangan, aduti, nagukatao si saging kutwa gawi, na marayaga angkub ko nabi, tunaay sabab, na aya sabab yan, na miya aloy bumismo, saging kay Bukhari, asunabitan no Muhammad, na inutangan a katao, katawan, sa kataya, abantay niyo, natikay niyo. Mialoy saging kaya Sahihul Bukhari aya number o hadith na ikatlong gibu agu dugatos agu numpul agu walo asimya katitayan ko Aisha o ay apiter uyang kun suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta kana yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu. Ay maanan yan na miya sugat at tigyan ang katao su nabi. Maana kaya katauan. Na ayat tigyan na iniipik yang ku nabi saging kutwa kaya sugat yan ang katao. Na aya maanaw to na igiraman to at tigyan. Na aya ilayanun o nabi na miyang galbak naging kutwa siya apang galbak niyan. Na takin ubabas kadan yan mang galbak. Aya maanan yan. Aya raran takaging kaya hadith na aya ini utang o katao si kunabi iniipik yanun na lagi dubayran di pakatripping nga sunabi sallallahu alaihi wasallam wal'iyadhu billah. Katan mga bangsami kaya mata-mata kaniyo aging kutwa hadith sid mismo sa Bukhari
Amismo kun sunabi na miya sugat akatao. Miya sugat ayam maanaw to na black magic si kupdabasa. Uway. Ikadua akarina saging kutwa hadith ami pantag saging kutwa kurma ko diyon dikipitaan. Uway akarina ini saginan nakabukagan khurafat hadith. Uway na mismo sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya sugat aya maanaw to na duti, mana inutangan aduti. Na aya unyag nga na hadith na basta makapita ka sa kurma, pito ti man na kurma ajwa, na di ka pagutangan aduti, si saging kutwa gawi. Ugid na aya masikaw ron sa ginawa, na miya aloibu mismo, si saging ka iya Bukhari, mismo sunabi sallallahu alaihi wasallam, na aya ini patay niyan, na duti, mana gyuto so ifik, aging kutwa miya kanyan aduti si sa Khaybar sa kataya apalakatan tano aging kay hadith sidim mismo sa aging kay Bukhari. Miyaloy sa aging kay Sahihul Bukhari aya number hadith na ikapatanggibu agupat gatos agu 20 agwalo way pitrukun wa Aisha. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه ayat 3 na betad Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat din yang dimateru sa saging kutwa gawi agito sumasa as kanyan na masasakit agito na tigin ni sakit aron mini sabab akiopatian na ayat 3 na diteru no Nabi saging kutwa masa ya Aisha hay tigin Aisha ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Oy tapakatigin iman to na din maririntas aging kutwa kagagedam ako saging kutwa sakit ami sabab saging kutwa panganangken amya kanakan si sa Khaybar gitu suduti amya kanian. Oy fa hadha awana wajadtu inqita'a abhari min dhalika sum na iman tuat tigian na eman lag na miyagdamak na kay pikrakan aging kanan aduti uway ka miyagdamak na tigian aad na miyardut ugat si saging kay tumampar sa likudakan ugat to mitutumpa ko puso yan min dhalika sum asaba patigin saging kutwa ipik aging kutwa duti amiyakanakan. Mga pagaryami, nakatan amiyay ni waging kanana hadith mismo sunabi na inutangan aduti. Kaaya ifik aging kutwa duti amya kanian naron minisabab akyardut aging kutwa ugat si sa likudian agito so ugat amitutumpa ko puso nagitud ni inipatay kun unabitan wa Muhammad. Aya maanan yan mga luksami ng mga pagaryami naging YouTube saging kutwa hadith ami pantag saging kutwa dikipitaan ko kurma aya ko na pahalaian na kuno makapita ka sa pito ti man kurma ajwa way nadikan pagutangan aduti nagukatao saging kutwa gawi na miya karayag aginan na khurafat kabukagan anto na isabab na mismo sunabi na inutangan aduti kakao tuami ilay tano aging kutwa hadith agus kanyan na inutangan akatao kami alakat tano so hadith Sayyid mismo saging kay Bukhari. Maana miya kakukontra di ka. Na upama kaparati at aging kanana hadith, ami pantag saging kanana kurma, kung yung dikipitaan. Pito tima na kurma. Ajwa, na di ka pagutangan na duti, nagukatao saging kutwa gawi. Na upama kapangimbenarat tanwanan, na kukuma aya pitero tano na bukag sunabitan wa Muhammad, kadibu pakamantok ko benar, sudin yan diteroon, mana misipia tebu, mipeliadu, aging kutwa kateruyan na ayap keburingan tanong na sunabitan wa Muhammad na ginan isabab aya maanan yan na aya importante na miya pakarayagetan mo aginan na khurafat kabukagan na hadith ugid na aya pakaisi anta mga day imyang umpos amimbaal saging kana na hadith ami pantag saging kana na dikipitaan ko pito timan akurma aya kalasin yan na ajwa oy na sikudatan sa man kasumbaga na dan tanwa alwin antunay kurma ajwa. Yang na kurma ajwa na padanan ko mga klase kurma maitem rampi sa maitem kurma asibu pagkakuha sa Madina. Ni sababsan na aya sumbaganan o anta miya kakumpos saging kanana hadith amin balon way na aya miya kakumpuson na mga padagang sa kurma
marayag sa taman amarayag, aya mimbal sa geng kanana hadith na mga padagang sa kurma. Uway, anto na isabab, nailenyo man, katatando umpan suklasin yan kaajwa, niya karereg aya mimbalon na mga padagang sa kurma si sa Madina, kaso kurma aajwa na sibunan pagkakwa sa Madina, mga pagaryami. Sibunan pagkakwa sa Madina, geng kanana kurma aajwa. Uway, naman katatanduban ka pitutiman, inutuda aluya talo. Sa din sa makapita, sa talutiman na kurma, anta ka sa timan na kurma, kaaya pa natatanduunon na pito, piya kadakal. Tunay sabab, naginan ni mga rarayag akarina, aaya mimbaalon na mga padagang sa kurma. Uway, para mapisa aging kanan ang mga kurmayran si sa Madina. Nagsibutaman mga luksami mga pagaryami, aging kai makampat a video tanu, ay importante na miya karyagar kanu, aging kanana hadith na pimbaalan o mga padagang sa kurma, lagid jaging nga masatanoy man to. Aad na mga padagang sa kurma, adiran di periperipitan aging kanana hadith, uway, asarbu ka mapusairan aging kuto mga kurmayran. Sa din sa ipangatunian aging kaya hadith, kapangingim benar niyan, uway, na ayabu ipakay si tanuron. Kay sabab pagarya sa pangingim benar na kagyang na hadith, ipamamangkul ka, kapaparatian ka, kay tigka si Bukhari, ikiapunan yan, na legit, na ayabu ipakay si Amir ka pagarya, uway, na ino pagaraw ka, ay amanaw to na keng ka din sa pitutiman akurma, uway, na mapasad, na pagkainom na ka sa kasaluti, uway, ino pagaraw ka, uway, api pa nakisubraan ta, kaya pa na kanang kaakurma na 10, baka 10 nga pen, o di na paka 20 ka, saging kuto gawi, ang kapipita, na ino pagaraw ka, asiko oriyan, o kapakakan ka, sa giraw manaya akadaklian akurma, adjuapan, napakainom na mis ka mambusa duti, natural, aginan, nading kabunan katarima, natural, aseng kaan kabu, ay sabab sa ayad na akidang ka yakin ka na dibu pa ka ran aging kanan ang mga kurma agin ka. Nagiti sabab ang mas tumo apangalimba ang kamadin na unot ka si ikubenar. Di ka asub abatig ka kay Bukhari apunan yan na bamagatos ka porsinto na legit. Kaya buwa korek akad tero adad na ang kubon na subuso para manwala Quran. Bandar kanuni may karayag mga bangsami na si tanubutagwi isa diyang ka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.